Сеп, Сагалык. үстөтү күнүнөн уластыллах өкүнелеген улаптооктору Александр Николаевич үгез быһыытынан биһи улус жаалтатын үлетин түмүгүн 2 сүйрбе 1 жыл түмүгүнен отчету сагалаан эребит. Отчет бу понедельниктен боло турар. Бүгүн 4 күнмүт. Мынытон бастадан туран улус жалтатын 30 бәм апыттан Уластаулах Александр Николаевич өктөм нехерен охтоокторун барыгытын үмүт саңа сылынан ититик истенник ардалирбин көңүллән, онна багары мете барыгытыр чеген чепдик дөрөбөйөны жолу соргуну. Отчет регламентетим ол курдуган бастан бихи видеоролик холбоокпут, сүрбө мүнүтелек, хайда кабааннаах үле барбытын тугунан видеоролик көрөөхөт аспыт сыл түмүгүнен ол кенеттен аспыт сылга отчет кемигер протоколга кирбит вопростарга бөктөмнехелегиттен ол вопростарга туук үле бара турарын тугунан билиннеригим онтон ыйтыктарга коридорга кириякпит. Ханатан этияпын багарабын ол курдук бу отчетка кыттыгыны лаллар Росовет председателя Антонов Анатолий Петрович терилте салаятчылара үксүлere бары баалар, onu теңе улус жаалтатын управлениятын онна отделы салаятчылар эмие фолбанонлор оллор, onu ыйтыктар кытыр коридорга тон белеммит. Onun bahalыста bu онлайн олоробуттен качактамаккага тере бу эгини долгутар вопростаргыдын ыйтан ихин onun этилергитин эместерге белеммит. Чанон сагалыкайын Лена Горовна bahalыста видеоролик холба.